Ating alam bangala pula aprak ilitum emethang kingdom do rep apot si hala kingdom asom pachimhoman hoy si pachingbar hoy si ilitum hanange na scheme ka selamji pala bangso amat si la kingdom pu pede si tribal areas puro mane kingdom pu puno dak loke athema itu march at loke di India government alo lamasi kingdom pu pede si tribal area pu det la pen ke Sikh schedule lang pilo la si aka pre constitution lo la ilitum hanange pi non ke in naga government tu ke constitution si hang alam litum non la Sikh schedule ke hang dunang ko warchor ali gali lo apran ke lo ye la si Sikh schedule ke ilitum hansina ne pilo la pen ilitum ke thek posi chewar bom lo la si la so lam si nilitum hanang koi ne autonomous state hang he der mat Sikh schedule si hang ret pedi ke hang gali Sikh schedule ke do etlo mote lan itum MOU ta kasuhidon hulala o bage se togrung thu der ba itu power pe down ju lo mati eson ke la penun MOS lo ke polo ne a power ka kuch pe down thu ju le lo ange la son te mo itu ke state lo lok sita itu ke la Sikh schedule la vete itu ke protection la ve lage general Assam state ason le po la sinili tu ki puke la Sikh schedule ke dovek nangji la pen nil tu ke demand ke dovek chot kali as on 25 November 1949 halabang sor ni si constitution ka proclaim constitution ka ratify halabang sor teng si donangji po sinitung pubo I do not know what else you want to ask me. Sir, Lahaya programs of critically what would your recommendation you would like to give, sir? My recommendation is that we all know unless we have our own state, it is difficult to do. We will have to have our own state, our own state or our autonomous state. But without Sikh schedule, again, that autonomous state or separate state will be again useless. This is the better. So it will be a general state. So that is why, while we are demanding for separate state, we will have to guard whatever autonomy we have already had. That is the main thing. It is already gone. And lasi hedi non ilitum ke nangne pobong lo ayah begin nangne polo state na ipu Mizoram tu non Sikh schedule ke chehang tu halatu long lay. Ati Sikh schedule yosi amended lote. It will need 2/3 majority. Ako yung si ilitum nang tuji pulote, ako 2/3 majority nangji. Itu 2/3 majority abe MP nutpet itu. Ingay Northeast mong pang room teta bang nerkebet MP tribal atu kopulo ilitum kecelo pupo. Lapot si lage dotang ang los nang ni usini tum pupong lo. La penjor si la do tum ali do. Ajo ko ang puti ron sa pa jinta ketini. Ini sisi ayin alam ngela mupen lo ni pon da jaglam. Ini sono plan pun. Kalau kadang ni mo India dekat pun sini pangbar mat Arjuna dah. India dera te kuda gom ha ni lah kuda kuda nonda ni tu deh. Alam mungkin ini sono plan ko bangke mana isya power state government nalar tu mahala 7 schedule state list along land kuda number 3 keplong hadak schedule alienation of land one of the powers of the state government. Power ang niyo mo ito. Pinya bangga lahai transfer award bade lahai alienation of land power bade pina jo power bade pina jo ha jadau prai grant po mane nonan to dubong buka janalo hala indura munit jadau prai po bangse gutai buka jang tauna along li charai der mat hada council penge putata piune hajata piune laso grant pak ta judam ko hai Nili talk no CM ke tu, gilo na so grant cila kari. Ade mana independence along harak dulu la pini pera bangke kado a grant asan ka do ta velo usi hadak to dak lo PC six sidul area lo bangse grant dobom po bangke ili tumje tharak ni lo pen ili tumke mahu me melam. Hala hello lasi alienation of land but transfer the power jong sido pude ili hala ne undat po. But we don't have that power. We have Hello.
Six schedule hello, six schedule unai dalo, six schedule pas unai dalo. Nang reclaim tha. This is the power. Go there and work for that. Whether you do it or not, there is the power. Terus ada nama Asi, alam bangke, ala iline sono plan pola malang line ge bom ni le program. Ba bang so power bang yong si rule salam on lo de long le people ne tu ka pre ka fan ku tok long po. Ha so long le ma ke pu pijaji pudai tu lo so power. Do na po la pen la ka power of the state pulo de state power yong si tum nang ni pulo de autonomous state separate state jada state ka hang ya kam se ulo. terus ada ni betul, project tu. thế bang cái sao này cả thar sarbanzi thế clarification bang trong khi litum cả đôi phần thì lidet và litum cả đôi phần pachini để càng xong để trong cái accord làm thế vào làm đó là làm mà xong là state level में था six schedule आवे थे आले state schedule के six schedule के दो या state को xong là jong si bisaralam noi litum karbiang long that si autonomous state long long six schedule को ना लो दो ला मिजोरम दा सिक्स शेड्यूल है सिक्स शेड्यूल के लाइन मारा ला पेन के चकमा लो ना मत दी मेघालय दा सिक्स शेड्यूल है गारो हिल्स खासी हिल्स और जॉइंटिया हिल्स बिसारलाम यों से इली तुमता कार्बी आंगलोंग एनसी हिल्स पे यों से डिमासाओ पे यों से ऑटोनोमस स्टेट लोंग लोग कुलते हटा काउंसिल दो को पुदा काउंसिल दो को लसी मोपेन पो मिजू तुम चहांग नांग बम कुलते जोंगसी पोबा इली तुम कार्बिया तुम देसी हला डिमासाओ पे नांग जॉइन उन्दे दे तुम कार्बिया तुम यों से ऑटोनोमस स्टेट लोंग लोग कुलते सेम पॉपुलेशन सेम एरिया पान hinia setup kosong lo pi laso pinya toar doma Khasi long six schedule we puji kan ye khasi ke dong Meghaloi ke lage Meghaloi pupilo ti lage Meghaloi ar lo ke dolo six schedule la Shillong city long si ave ko ba lage Shillong city long ave Meghaloi ar lo si dolo six schedule ke lage komposi entire Meghaloi long bang awi mati lage Shillong area ka ave Shillong area ka ave la tu ke lage apram में ave lage non chakali मिजोरम से apram में ave lage non मिजोरम लोग है सिक्स शेड्यूल अवे मती सिक्स शेड्यूल के लाइन मारा ला पेन चकमा ला apram Lusai Hills area bang si ave Afran तो Lusai Hills से मिजोरम होती kali Aizawl Hills है Aizawl district है di daksi ka veti akhir ba union territory dolo nang tum labang ka avide ka chok lo ku एकदम non ke प्रॉब्लम नॉन ग्रामी हेला mang peklar kethan peklar ikan de Karbiang long desi autonomous state long dong dimasau tu nang join lunde de lo ili tu melong administrative setup ini same area same population nang kosong lo dui jong si itu melong lo pulte autonomous state ke autonomous council ke six schedule ke long ke Rema tumlong po, Kuki tumlong po, kalite ala area tumlong po. Talino ili tu mamata do tamelo a council ke do bom tamelo Hello, kosong si gitu po ba? pak do bom lo ke Kosong si gitu po. do bom lo kosong bol nani Alaman itu apa dulu itu? Nasi, alaman play level pinjam itu apa juga pot.